Dumelang, re tsena mo kgaolong e ntšha. We are getting to another chapter. Today re a go covera matshwao a mokwalo, punctuation marks. Punctuation marks are very important. A botlhokwa fela thata ka gore a fa mmadi bokao jwa se a se balang. Mme fela ha sa dirisiwa sentle a kgona go cause ketsaetsego, confusion. Fela ka mo tseleng go na le matshwao a tsela. Le mo mokwalo ha re kwala, re na le ka fa re kwalang ka teng. Before we get into the video, remember to like this video, subscribe to the YouTube channel, also follow our TikTok account. A re simoleng. We are going to start ka khutlo or full stop. Khutlo, letshwao la khutlo le dirisiwa kwa bofelong jwa seele, at the end of a sentence. Se e seng potso kana tsiboso. That is not a question or an exclamation. Dikai tsa ka fa letshwao la khutlo le dirisiwang ka teng. Number 1, ke rata nnake, khutlo. I love my younger sibling. Re ya kwa morakeng ka paseka, khutlo. We are going to the cattle post during Easter holidays. So every sentence, most of the even in English, at the end we should use a full stop. It marks the end of a sentence. Ha o reach a full stop wa ema. O le gona o ka tswelang ka sele se sengwe se se latelang. B, letshwao la phegelwana, comma, le dirisiwa go kgaoganya mafoko a dikarolo tsa puo mo seeleng. It's used to separate parts of speech in a sentence. Kana ka mafoko a mangwe le dirisiwa fa go balolwa dilo, go kgaoganya dilo tse di balololwang. In short, sekai, example, malome o rekile mae, phegelwana borotho, phegelwana mashi le nama. Jaaka le bona gore re ne re balolla dilo tse. Gakologelwa gore ga o tsenye phegelwana before so sa bohelo so se balolla. Ha e le gore o tsenya le ke end ka sekgowa, ha re tsenye phegelwana. Gape phegelwana o thusa gore o heme ha o balolla dilo. Phegelwana e ka dirisiwa gape go kopanya diele. It can be used to join sentences. Sekai, e rile a goroga a bo a tlhapa. These are two sentences. When he or she arrived, he or she bathed. So we separated these two sentences. Jaaka re buile, phegelwana e thusa mmadi goreng a heme. Re ntse ra tswelela ka phegelwana. E ka dirisiwa gape go tshwaela leina la motho yo go buiwang le ene. It can also be used after the name of a person is mentioned in a sentence. Sekai, Dineo, kante wa re o ya kae. So you can see you are breathing. Dineo, phegelwana, kante wa re o ya kae. So you are taking a breather. Letshwao le lengwe le latelang ke letshwao la potso, question mark. Le dirisiwa fela morago ga potso e tlhamaletseng. It's used only after a straightforward question. Dikai, kabo o rekile eng. Kabo, what did you buy? 2, o tswa kae, where are you from? So go fa re botsa potso. So after potso ha o kwala o tshwanetse re tsenye question mark gore mmadi a bona gore go mo ke potso a se seele se se thamaletseng. Letshwao le le latelang ke letshwao la kgakgamalo kgotsa tsiboso, ke lone exclamation mark. Le supa kgakgamalo kgotsa tsiboso. It's used to show exclamation or a warning. Dikai, ao, wa itse ke mathata. Really? It's a problem. So ao, it's used to show you are like you are shocked or you are surprised. So re tsenya eng yone letshwao la kgakgamalo. Ao, go ra se ao. Number 2, hela, o bone o tla sha. Hey, watch out, you might get bent.
So hela yo wa tsibosa, it's giving a warning. Hela. So that also go dirisiwa goreng go grab attention a motho o go reeditseng. Letshwao le le latelang ditsejwana kgotsa kinolo, quotation marks. Tse da ka gantsi go Englishing ba bitsa gore ke tsa directed speech. One thing you need to remember ka yone ditsejwana gore ke 6699 6699 le dirisiwa go supa mafoko a dirisitsweng ke motho yo mongwe kana mo dikinolong. Quotation marks are used to quote the words of a person who has spoken or for directed speech. Dikai, examples. Number 1, tsaya o ye go reka kerese. Ga bua nkgonne. Go ha o supa re ke mafoko a nkgonne, like my older sibling. So we are using yone ditsejwana go supa re tsenya mafoko a gwe, ona re inola mafoko a go supa re a buile ke ene a se rona. So ha re bula ka ene 66 e be re tsenya comma, e be re tswalla letshwao le mo teng, e be re ga bua nkgonne, full stop. Next example, mme o ne a bua a re, comma, o botlhale ngwanaka. So le gone ha ntse ra inola ke mafoko a builweng ke mme. So make sure di matshwao a mokwalo mangwe a tsena, a ile gore ke potso tshwanetse re nne e tsene before 99, a ile gore ke letshwao la kgagamalo tshwanetse le tsene before 99. Ra tswelela, re dira ithutontsho exercise. Potso, tsenya matshwao a mokwalo fa go tshwanetseng. Put punctuation marks where necessary. Number 1, Naledi o ne a re dike ka setlhare. So go wa hara le ba re tshwanetse re tsenye matshwao a mokwalo fa kae. Naledi hid herself behind a tree. So Naledi o ne a re dike, so dike ke le o supa tsiboso, so re tsenya eng letshwao la kgagamalo kgotsa la tsiboso. Dike ka setlhare, a gona full stop, so at the end of the sentence o tsenya full stop. Number 2, o tswa ka e kwa gae. So this is a question. Jaaka re buile gore after potso e thamaletse re tsenya eng letshwao la potso, question mark. So o tswa ka e kwa gae. Where are you from? Where is your home village? Number 3, dijo tsa me di kae ga botsa ntate. So go mo ke eng ke kinolo, so dirisa eng kinolo kana ditsejwana. So dijo tsa me di kae, so re simolola ka eng 66 again. Dijo tsa me di kae, so this is a question. So re tseya a ka re bile reng letshwao la mokwalo le ta before 99. So ke dijo tsa me di kae, question mark, be re tswala ga botsa ntate, full stop is already there. The last one, re lemile mmidi ntšhe le ditlou. So gola ha re balolla dilo, a ka re buile ra re balolla dilo re dirisa eng, re dirisa phegelwana or comma. So re lemile mmidi, comma, ntšhe le ditlou. We have planted maize, sweet reed and groundnuts. So I want a full stop gape, so we put full stop. There should be a full stop at the end of every sentence like we said. So I got we really before le ha re tsenye comma. Ra tswalela gape ka matshwao a mangwe. But before re tswelela, remember to like, comment and share this video. Also subscribe to this YouTube channel. You can also go and follow the account on TikTok. A re tsweleleng. Letshwao la khutlo colon. Le dirisiwa pele fa go balolla dilo. It's used before counting things. Sekai, re lemile o re tsenya mabele, magapu le ditlou. So le dirisiwa hela ga wana, ha le dirisiwa ka comma e kgona go boelela. G, letshwao la phegelo, semicolon. Lone le dirisiwa fa gare ga diele bogolo jang fa sa ntlha se tlatsa sa bobedi. So this one is used when the second sentence is adding to what was already said in the first sentence. Sekai, matshwao a tsela a tshwanetse go obamelwa. Road signs should be obeyed.
Go raya gore seele se se latelang se ya go add-a se mo go setseng go builwe mo seeleng se. Go obamela go fokotsa dikotsi. Obeying these signs reduces road accidents. So you can see the first sentence na re bua gore matshwao a tshwanetse gore a obamela. Yaanong re mo seeleng se se latelang sa bobedi se taleletsa mo go builweng mo seeleng sa ntlha gore the reason why a tshwanetse gore a obamela ke gore a fokotsa dikotsi. H, letshwaraganyi kgotsa letshwaogoka. Le tshwaraganya mafoko a mabedi a kgaoganeng kgotsa dikarolo tsa puo tse di farologaneng. Sekai, noga, potsane. So go na le noga, go na le potsane. Remember, noga is a snake, potsane is a kid or a young goat. Mabina, go tsholwa. Mabina, dancer, go tsholwa when it's being served. So these are names. This mafoko a le gore a use mo Setswaneng. Noga, potsane is just a scary creature, a mystic creature. So it's a snake that's crying like a kid, a goat baby. Mabina, go tsholwa, it's used to describe somebody who just wants to come when people are just celebrating results, but they don't want to do the work. Letshwao la khutswafatso, apostrophe, le supa fa lefoko le sa kwalwa lotlhe kgotsa fa tlhogo e tlogetswe. This one is used to show that the word is not complete. Sekai, ba tsamaya sigo jono. Wa bona re go tlogetse tlhogo ya lefoko le. Sigo is tshwanetse re bosigo. So ba tsamaya sigo jono, which means they are going this night. Mongwe ba kgona go te phakela, for maphakela. Re toga re fetsa, re tsena mo eng marothodi. A supa gore seele ga se a felelediwa. It shows that the sentence is not complete. Mafoko mangwe a tlogetswe. Some words have been left out. Sekai, se dire tiro tse di maswe ka gore monna o bolawa ke. So this is a Tswana idiom. Monna o bolawa ke sa se jeleng. So go supa gore seele se a sa felela. So do not do bad things because you will get into trouble. That's what it means. So gantsi yone marothodi a dirisiwa mo dianeng. Gantsi bakwadi ba dibuka, authors, ba te ba go aheletsa buka te ba re ngwana o sa utlwe molao wa batsadi utlwa wa e ba tsenya yone marothodi. Mme ra itse ra go feletse nna utlwa wa manong. K, masakana. A dirisiwa go tsenya ditlhaka tsa ntlha tsa lefoko le le. In simple terms, it means to write the abbreviation for words. Dikai, Botswana ke BW. So masakana te ba kwala o tsenya di brackets gore ke BW. Botswana Examination Council. Masakana o emetseng BEC. Go gontsi go na le bo BDF, Botswana Defence Force. So re dirisa one masakana. Re ta kwa motsuong jaanong. Re tsena mo letshwao la kgotsa kana. This is kgotsa o kana. Slash forward slash gantsi go Sekgoweng. Le dirisiwa fa gare ga dilo tse pedi tse motho a ka di tlhophang. It's used between two words that a person can choose from. Kana fa gare ga mafoko a nang le bokao jo bo tshwanang, or between two words with similar meaning or synonyms. Dikai, o batla go ya Maung kana Kasane ka malatsi a boitapoloso. So a bona gore Maung kana Kasane ke mafelo. So motho o ka choose gore ene o batla go ya kae. So go dirisitsweng kgotsa. Mme ga re kwala gantsi thata mo Setswaneng re kwalela gore o batla go ya Maung kgotsa Kasane ka malatsi a boitapoloso. Do you want to go to Maung or Kasane during the holidays? Lephoi kgotsa leba. So ha ka re ntse re bua gore a kgona go dirisiwa mo mafokong a na le bokao jo bo tshwanang, mme a kwala go harologana. Re ta ithuta ka one ko pele. So lephoi, this is a dove or leba. It just means the same thing. These are synonyms. Setilo kgotsa sepora. So these are synonyms. Setilo is a chair. The last punctuation mark we are going to learn today ke ka jalo, therefore. So ka jalo supa gore ke o ha gore ha o dira selo go iragala yana. Just used to show the results of doing something. Sekai, o tshameketse ruri ka jalo ga a
dire sentle mo dithutong. He or she is playing too much, therefore he or she is not doing well in their education. So that is the end of our lesson. Today re thutile dihwela tse dintsi, re tshwara mokwalo a mantsi fela thata fela jaaka di-road sign kana matshwao a tsela a le mantsi, ene a botlhokwa jaaka re buile gore a fa madi bokao jwa se a se balang. Ke a leboga go le enjoy nne mo leseneng ya tsatsi eno. Remember to like, comment, and share this video. Also subscribe to this YouTube channel and don't forget to follow the TikTok account. Go fitlhela re kopana mo thuto e latelang. Tlholang sentle.